Pasok ka. Oray, yung ang agkiw mo na jibet Okay. sa kagsao. Oray mo kumapso. Dadan. Ako po kapso. Dadan. So, marita ka. Lulokon na. Hindi kasi mo din. Naim bangal daw tiya Domingo tayo aming KARRUBA listening from Tambayan at Kainan dito ay F1 Nueva Era Kabatwan. The newly opened resto. Yan, resto bar? No, bar resto. Whatever is that thing. Mabalin yung pangaldawan apo. Tambayan. Located at Nueva Era. Kabatwan. J F1. Isabela. Wow, dito pa parang nga tapat ng F1 dito. Kikunan natin ang bangal daw yung manong June NJM Kablaawan Dakman. Nga matamang kiting kita programa yung ito pagayam yung Niño de la Cruz ti San Miguel Ramon Isabela. Request ko mo DJ Agurayakan. Agurayakan. You wanna sing that song? Yeah. Oh, Do you have the copy of the... Yes, I have the copy of the literature. The literature of the song. Oh, so, you can perform or you can see the page 1 and the page 2 over here. Okay. Or you drink something muna before you enter the parentheses. Arod KARRUBA. May sabi nga sunata apong impapugto mi di last week daytoy and dagsangkasat na sa dalan na pugton iti last part and of course iti nakapugto ba iti brother-in-law ko. So antabayanan nyo apo tadantumanan damdama iti datatlag nga sunata. Nagkuha ni Ma'am Judith. Judith Soriano is watching. Anak ko na ni So na mismo nagkuha Judith Soriano is Maya, watching. man in text na ito. Hello Ma'am Judith. And the rest of course yung anak ko ti kasal. Desiree. Luluki. Desiree ko na da. Desiree. Letting order na po para katigiti pagkayam tayo nga Dandarin agur-uray. Agur-uray iti pangadang iti kadwan. Siya sinlungat at maulaw, maalilaw matalimu daw. Gapot eleksyon adot mapukaw, disposisyon panunot kendayaw. Botante kada politiko, amin da agpinpin naliiuto. Limagasot ken sa ngaribo, kasukag timasak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na duma-duma tay apaksyon. Adda agdra mga awan kwartana, adda metay nakarot pangasna. Nuda kami ayos kamlatta, pila-pilag parami jingle na. Ang iraman da kami latta, inton nagiwaras kay ti kwarta. Ay maulawak no wanti kukwak. Agpatpat nag-agurayak alin ka di ikandak kwartak. Inton agbutosak na ulawak tukunak sa baling to anagan ti gusugusak. Hello to Ma'am Trinidad Carayaga. Quirino. Luna Quirino Isabela. The Municipal Administrator and Human Resource Management Officer of the Local Government Unit of Quirino Isabela. Maulawak no wanti kukwak. Agpatpat nag-agurayak alin ka di ikandak kwartak. Itun agbutosak na ulawak tukunak sa baling to anagan ti gusugusak. Siya sinungat at maulaw, maalilaw matalimu daw. Gapot eleksyon adot mapukaw, disposisyon panunot kendayaw. Butante kada politiko, amin da agpinpin naliiuto. Limagasot ken sa ngaribo, kasukot ti masak bayan tayo. Kasta tunggal eleksyon, na duma-duma tay apaksyon. Adda agdra mga awan kwartana, adda metay nakarot pangasna. Nuda kami ayos kamlatta, pila-pilag parami jingle na. Ang iraman da kami latta, inton nagiwaras kay ti kwarta. Ang iraman da kami latta, inton nagiwaras kay iti kwarta. Pwede ako masilap ka. Sa bahala mo, Kaya kung nakita lyrics nga may nakababa. Sorry. Kita naman bakit mo nagpugto dito.
Ay, awan naman. Awan. Siyempre, amot-amot nga hampay nga pupugtuan. Ngayon Awan. tuma oray ordinary song ka Uy, panda. hello to Auntie Edna and Yeah. Elmer Bosque Yes. of ano nga Eva Beach, Hawaii. And of course, kadagiti taga Dolores Abran, o daman nagbubuhay kada kayo tatang kanito. Antabayanan nyo apo iti 4 decade duo. Inton bigat adita kamin, but we'll be performing tomorrow night. And of course, sa J. Pinelisa Festival, we will also perform iti road show da apo into no halipat aji date nan. It's either 8 yata or 9 of this March. The Junenti kalendaryo. Yes, and of course, just sa J to Aritao. Ayan. Tanong Tama. 21. And 21. ado pa po iti gig iti 4 decade duo nga talagamit nga pagdakkel ayaman mi apo nagdakkel nga banag para kada kami dagita apo nga pa nagper-perform kada kita lugaryo. Sabi lang ko mata. Hello to Ma'am Jonalyn E. Valencia. Di kay mapaay. Ano pa sino ata Jonalyn E. Valencia. Baka natin Jonah. Iti Ramon Isabella, yes. The radyo na kadiga, adi Jemo isuna ko. Sino pa iya? Awanan tinagkas niya. Nanti nga siya ni Navarro niya. Good afternoon, Kabsat. Karruba na yung bangal daw yun dito pakikantayo man tayo ordinary song Ilocano version. Adda kasi Awan. Salamat Kabsat yun ang ading amak from siya ni Navarro of Macau. Awan gusto namin, hamipay kang kanta. Magarod. Hello from USA, from Jeddah Raid. Blessed Sunday to all watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, from La Arni, Toledo. Good PM watching and listening here at Athens, Greece, from Oncol de la Cuesta. And kuna na to, hello KARRUBA, happy Sunday to all, Manong John and JM. Kablaawak man, the belated happy birthday di February 24 ni Lolak, Nanay Crising. Nay, we love you and stay healthy always. Kasamang kablaawak, tinimbang pangaldaw, daading ko Jackie, Arika, Ivy Ken Gio, ti KARRUBA happy panagbenga from Donil ti Baguio City. Uncle John and Uncle Pongek. Kablawak man ni inang ko mating ngag-birthday tata. Ti ika 84 nga tawon na ni Dada atoy. Salamat ang kalapon ni Dada. Kapon ni Dada. Kabsa ni Dodo. Kablak man tayo nang i-shopping kanyak idi kasangay ko. Tika kayso na nga kapoy City Pusok. Mr. John Cereales! Kanakat. Love you, lakay. Kasla kaya naman. Yun! Kuna naman Kasla kaya naman dumawatan. Anyway, adapay lang matipundo talito. Nakadawat ak iti AX. Joke lang. Joke lang, siyempre. Kablak man ti advance happy birthday ni my mother. Lourdes Pastor. Trabahalan. I-shopping mo ka mo isuna. Yung katangak idin. Advance ako mag-isip. Tinintin naga. Di ba nabigat ti birthday na katawan tayo mot? Nabigat? March 4. Oh. Sino ti March 15? Si An. Sino ti March 6? Si Kuya. Sino ti March 30? 31 yun. 31. My daddy father ko. Yes. Ikatan puro March na amin. Sika lang tinaisin-sina to talaga nga handa ka nga kapkapin anunsa. Hindi ka niya nagmayaman tamay sa nga bulan. Ada kayo amin di jaya na. Adada amin ko na kuma March da amin. Sika lang. Sika nga amin ti kapudawan ti rupa da. Wow. August 29, 1993. 1993 ka. Ipadlaw mo nga lumakay kan balong. Sir, gandang hapon. Binabati ko sila Marites, Rudy, Jenny dyan sa Tukungan. Sa harap ng munisipyo, sa Ramon. Thanks, sir. Request ng tiid na, bulan ka, no? Nag-request si Suna. Kantaan mo? Madamdaman sa basit. Madamdaman basit. Last piece kasi. Last piece, may ang tanong makainan na kang tumanin. Okay nga, Rod. Tatanga ka nito, apo, mabalin yun nga irwar. Dagiti. Cellphone nyo for our dat nga sonata. Amang rugi tayo apo iti 300 pesos. Ag pangaton to detanuhan nyo mapugtuan. Iti datlag nga sonata apo ket inaramid kumanen. Tinugawa basit. Ket sapay lo kumata mapugtuan nyo detoy. Agora kakitan taman di pamaga na dejay. Sa bali man. Sa bali taman di pinpindot ko to. Happy Sunday po watching from Singapore from Youth Wish. Kibig sa amat Balesteros. Dito yan. Okay, baka Have a blessed Sunday po lahat watching from Nicosia, Cyprus. Naibangal daw Sir John kanating GM kablak manda ading ko nga Ryan ken Sheila.
Dita Telmas Pansiteria. Oy, dita Ramon. Thank you, God bless. Na ibang nga maal daw yo. Dita Telmas Pansiteria. Okay, ngaro, dito na po itatat lang nga sunada with your name, age, address, and the title of the song. Please send it to 0915-071-3686. Awan apo, iti-text kita personal number mo, iti mga bag, iti lang apo official text line. So, awan pa'y iti clue na, dahito'y apo nga kansyonin may. Ayan, for the meantime. Ngayon damdaman, awan makapugtumangtid kami to ti clue. So, dahito yan apo, iti sunata. Text ni nanay ko niya. Anak ko nana. One birthday ko nabigat ng panawan da mo. Monte celebrity dinner. Ito ko Pero sumangpot kami. Ada nga min gig mi apo di Dolores Abra. Ngarod! Dahito yan ditadatlag. Aso na ta worth 300 pesos pa ilaan. Binggan nyo pa yung muna asa kayo kansar. Nagrigat iti politiko maibus amin asweldo Ay, piman. Tagabo ti arig ko pagserbyam amin at tao nagrigat iti politiko pamilyam tiyak sakripisyo basit akamalim maibumbong awanen di kwarta kendayaw ko no tiyempot eleksyon gundawayan yun agdawat ti makan kada mainom Adda pang tuition simento kadalungon no di maikan ko silap kendaya mo doon Muna yan. Nagilaw na daya mo doon kaya. Mabalin pa yung tanabotob. Kasi mo Nagrigat iti politiko pati pintor dawaten yo basketball uniform galbaken kay kayo amin akasaran paiket padrino anyan mabalinak no gasat ko agserditi napudno kada kayo awan ti babawi no daytoy ti kayat ko uray sang kabasit maparagsak kayo at dapay pagsiyaatan iti politiko agiwaras politiko Ay. Agiwaras. Nyaman nga title na natin. Daitan, apo iti tatatlag nga sunata tayo. Kata agor kata kita aman de kita. Oh, dangata na nga ba kayo. Kita aman na. Okay. Kitaan taman dito. Ilaw-lawag ta dagijay linabag na narigat ti politiko ang kuna dapat pintor dawaten nyo basketball uniform baka kay kayo amin nakasaran pa ikat padrino anyat mabalinak no gasat ko ag serbiti na pudno kada kayo awan ti agbabawi taday ito ikat kayat ko uray sang kabasit maparagsak kayo unana and lastly at pagsayaatan ti politiko agiwaras ti politiko yan Kadwan tito yo, politiko na nagrigat managparabor, biyag ti politiko, eleksyon, nagrigat ti politiko, nagrigat, kung natatoyan, nagrigat iti politiko, dayamudum kuna naman dito. Serbisyo, kwarta kendayaw, Joseph Agtarap. Kuya Joseph, politiko, tagabong, ano pa, kwarta. Dandanin, na, ito mo ngamin ni, di nagsungbatan na. Sige, di mabali na dito. Dito official text line lang apo. At ito nakasungbat niya ay biyag ti politiko. messenger.
Biyag ti politiko. Partaga. Gasat ko. Agor kakit nagadudan eh. Agiwaras, dawat. Kung ta. Biyag ti politiko, agiwaras, politiko. Tay. Nay, naminduwa mo na eh. Yeah, okay lang. Ay, madi. Madi, mabalin natin. Mabalin. Gurkag, kita tapay, pagkadapay. Iso sa diya. Iso diya nang abakain. Ada nang abakain. 300 pesos pa lang ada nang abakain. Apo, inururay na ko mga atin na nag-500. Namimet atin na nalilinaw niya. Yes, that one. Ayan, that's true. Dahil mo na, mas may mayat pa na kay sura na. What? So, KARRUBA na nakaalan, iti paulo na dito nga sonata is napag-aumatikwan age na dahita. O, kita just go, we have to be, very specific kuma with your name, age, address, and the title of the song. Kita mo may tatay. Adi talaga ngayon mo na. Yes. At na nga ba ka po, 29 years old from Pungpungan, Jones, Isabela. Kanahin mga babakata ka. So, pa'y naglaing man datoy. Okay, once again, congratulations kang kaating. Iti answer na, politiko. Di ba? Politiko, iti title na nalaing nga talaga nga mamugtong ulit iti ading tayo nga ni Ross V. Reyes, 29 years old, of Pungpungan, Jones, Isabela. Congratulations, ading. It is man tama picture ko. Yeah. Okay, last nga sinauna din ket ada pagsiya ata ni ti politiko agiwaras politiko. Na jaya na di maudin nga sa unan. Ang arod KARRUBA, it's 13 minutes past the hour of 12 and we will now give you a last piece for our first set. Dahil man bulan as requested by Kabsat Edna and Elmer of Hawaii. From Dolores Abra. Iti lugar nga papanami into Norabi nga ni John Mark Tegmaneho di na kaya tagar kila kami iti driver kanana isa langin ti bayada mong kunana isupay ka no. Matindi ang pangailangan. Ngarod para kanya ita Hawaii. Mic test, check, hello. Danom. I need water. Siyempre, pukawak to eh. Kukwa nakken kukwa kamet lang. Pintas ka aming mingan. Ket ita nga agmay saak. Umay nakadmet abayan. Tilawag ti silaw ang puraw. Di bulan aduyaw. Dinggem kad tinak ipupukaw. Di bulan aduyaw. Kagurak ti agbiag analiday. Ragsak ko sikat gapwanan. Mangnamnamak ingat lumakay. May kanta-inta iyuldan. Saningata. Tilawag ti silaw apuraw. Di bulan aduyaw. Dinggem kad tinakipupukaw. Di bulan aduyaw.
subli dito'y ayan sikat biyag ko siksikalat pagduyusan dinggin to'y pusuken rik-rik na empty nagmarik-rik na tilawag tisilaw apuraw di bulan latuyaw dinggem katinakipupukau di bulan atuyaw dinggem katinakipupukau di bulan atuyaw. Woo! La 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 la. That's it. Song goes out to once again to hello, Kapsat Kathy. She's watching right now. Ayan, and so lang ta malpasan the first set ta. And once again, para kadama ng Edna and Elmer of Iwa Beach, Hawaii. Data po may isa katigiti ng pasangbay kata kami sa Jay Dolores Abra, Idi Calabes, and agsubli kami nga ro di Jay Apo into no rabi kami ngagbiyahe for a performance Jay Apo malaang nga ili courtesy of their beloved Mayor Apo, and the event is called Balik Bayan's Night together with the senior citizen Apo Dijay Dolores Abra. So tabayanan na kami Apo dita, and ano ko na kakabsat pakablaman dita kung ano Kuya Conrad apa ayan na suna itata di siguro Baguio so natata banagbenga ayan na so ngarod karubag subling ngarod 40 kadua po kalpasan ti sa pumano palagi paggantabay kayo Apo.